I'm Akwaba and Famra, my friend TV Ghana. Abrabia Shemobo set and Nepa and Edward Bramo. You go so our Abrabo Nsɛm and net a chafa a womb and net our lay. Now our lay na air bosso and then on the BI catch us our lay, I will be a dem, our lay a Timmy among Kodabi, I am Korabone, a brower go by. Na Abrabia is Shim Church Musia, the best one say. Wode wa gentle no befa eye comments no so obema comments no aye kama ede amaye de ekire wadwene bia aye kasai wo nsem bebisa ana wo be ka to so a na wode ato ase come my friend TV Ghana YouTube and Facebook bora TikTok that my friend TV Ghana code bia nka ho ye kan ya so na ye kire se ye online ne so online e di djuma bia enti se opese ma onema bi hu dawuro emfama wa na waba my friend TV Ghana na ye no adi nkomo kama ye ti akwan ewo wanchi ye ne asamwajan papa fi no e na edi enhwanimu ne no e kan sai de na men kanfo my friend Media Training Institute one na aso ya sena ne nso ne empanfo ahia ye badwendwene aware mu ensem e de akirewi osebra fan computer na ho sensem bia de a computer software computer hardware computer software computer no wa wunim se kana se mu aba na no okoto paracetamol no okoye na computer si ho ye kire se aba abetena se ni ba bi ekọ enti penim de bi fa ho na kina bi no ebia na ebeba ne se okọ akoto fertilizer ana akoto se kan ya ode beko akoye okuya akra yesi wunim computer ma eno so ye ma wa na akoya asem bi enti computer no bra ebra ye di sua de no eye anwumre no num kobo no nsia pepepe da bia ye ho na ye yesa entity no fi wa bi wa sore na opese uhunu unyamfidi bofo ema mo beboa wa eno so bra ye kire organ so jetai entwene na sefo nyina ye kire wo bra esim no mede ne aka nyina baba be somo enti bra me no kasei no obetimi de wani a kire wanchi na onsa beka kwankirefo pani no graphic design ewo ho a etwen wo ubi ya na ko bi printing press partial abosumi nsia pe na de ma entity enti for akoma di akire na so pe ho asem bra esim no mede number telephone number no beto dwa na onso so woni pani kese na kasa na de ubehia afa school hu bia no ode atuwanim bra esim no mamenko yempanfo nchen enne nkomo a yebedi no nyina ye se aware mienu ene miensa eye ana enye mekaye na obagem so obi se eye obi se enye aware mienu eprebi aware mienu amadi bi na maduro so eni nti won so wadwe nkira ewo ho enesen eye ana enye yengu no ana yento aso die ntira for wadwe nkira no na o like it na o share na o comment na o subscribe the my blessing no ye de nyaka beto aso mamenko ye ma amenu nchen papa ene ahofe na ekesi minim adom no ba bi efiri bae adom na ekesi pa mama nyame ahira mu nyame ahira mu nyame ayi makese me pa cho papa bobo odin me mpese me mistake nti bobo odin a kire atiefo na omahu nipa ko a woye yo papa me dase se wo mo kwanya se enkomo hwe se me mo midin kire atiefo na edia do no adi me Prophet Joel we was Salvation of Fire Ministry as of me papa what it's in so penny and Bishop Moses Dako Bishop and you to me Minister Joel sa na me nim na prophet na sa papa de never be see prophet one na bia minister kwa na okay say me major minister ma campaign nya mini pa de ni so no na de ni de ma to salute yes anti papa we de minim say na niam be sesa kora ne nkomodi mu mama papa ahofa adware wo me da se ba jo we bodi na wa kire di de kakra me da se me so ye friend mama vai da se wa mama vai da so wenchi he ya na me wo me ko Salvation of Fire Ministry wow papa ma abaha me so me ton me yesto me ton drinks wo Berlin chiwa baby a Berlin kitchen wo wow me na wo ho wow
and they are massing their drinks as I can. Now, my bobby na wie. Come on. I'm to form an atom come. Tia merekra. Why from no? Let me do any actual home. A year waiting to any actual home. I'm also any chipa or do beer. Native furniture also. No, or some for me, do what you mean. So, there be as we name dish. Apostle, Amposa, K. Stephen Bacope. Subscribe, share. Na obi enyabi ne ye dwendwene aware mienu ene miensa ho adwenkyere ne sen fafa comment ne so na ye kenkan ma ho mfa mfiri papa so papa enware mienu ana sen obi sasen na minche bu kakra mitinde amawo no ewumse Yesum yame na yana nanu ana yempanimfo a omudi kamba asase so na omo etimu ware niemu okay etimu ware niensa okay ana asundwe ede ewo mo entem wow ejina be ma no wa ware wo mo no enhyehyɛ ya odibigu akɔ okay ko de na minim ne sɛ na yempanimfo no kama yeti asese se papa no ware mienu ana miensa okay o me bi so se obi a wore dan e ma no bi a wore dan wow a odem wow bia no aduane wow ti we no aduane a no de ko eni ko de asese e na no so aye de amoma no o mate e wo asudie mo nti awade mienu no me de etumi no me ka se eyema me se na o mo ware mienu eno because mienu no o mo ware no na e wase nti e go o mo ware mienu wow na bi ware bi ma ne doa no e na me ka se eso sade wo be hye wo hye na ide afa e be mo be mu se e be ya ma wo ana enyema oh ne ava se eye so bo ware mienu mama papa eboa oboa o wale mienu enye aje me ne so kakra jira tibu ne ya ameka ne se papa me danse awale mienu no to me die enye wow nya ameka se enye ne se kane tete no ne mi hunu ne se na ani bere eni ho enne isu ayewo mu isu die ani bere wo ho wow ntu ko wale mienu a e otan no e wo ho ne kane no kwala no minim tetefuo bi no mu a no o ma wale mienu wo ma yire no ye namfo pa enso nne no entini nsi esan se ani bere e wo ho be ma no be ye na sade se den kwala na wo ba no ba ko die ni tirimu entene no odi ni nua no be fa baabi akwa no bone nti me dia wale ye mienu die to me die enye kane tete no na na ye na nemlemu pa die ani bere nti enye wow se ohwe awale mienu no papa se tete no na ye wale a me na nanom ware mienu na ye bo omo ne mama se ne ye ware mienu a ya setena ipa e wo mi die emwaye ye be ko ne yakohwe e boaye ana emwaye sen na odwene ho fa na sen na tie ye be ko na yakodi ho enkomo enti me kai wo say hi my friend TV Ghana o hwemia na o subscribe na o share o do comments na toto ase na ya bo ni ma ho dawuru e de amawo won so wadwen kire fa wade mi hu ne se bronyini be ka ne se polygamy o ti ase ana on ti ase papa eye di ntira eye benase se wa mami akonya apio wow because asembia o nchinu yes nti me to me di ntia eye yeah e mami ana eye se ye ware mi no wow well awade amfa hye anto nka awade am wow cause di ntia me ka se enchiri mo mfiti ase no okay yempanimfo no ware yi mu awade amu no bwane anya de obi kura de mi ensa awade anya ensa
Jacob echo Laban fie. Okay. Awade nti oko. Wow. Oko. Na Rebecca nti and oko. Yeah. Oko sumi. Okay. Se obenya Rebecca. Okay. But according to Nasser can say, o mama mren say, se panini nware ya kuma nware. Okay. Enti etu se ko de Rebecca ma Jacob no. Okay. Ode ye fense osesan de foforo panini mu de ma Jacob. Okay. Jacob nso ne on na nanka oye ope. Okay. Enti na go say osan sum biem. Okay. Se obesi nya Rebecca dia. This is what I sum in fear for Friday. Okay. The Jacob Samson, Emma, and your fool, you know, woman in our head or whatever. Or some year, and I say, just also some for Nasan and the open and the onward or worry and your fool in the national lab, Eddie, if I say. Leah and Rebecca. Emma, Emma. Wow. My daughter say, now the ma dear no, ebe batono. Okay. Yo, Christo used to buy. Yeah. Over the buy. Yeah. And I was sick. So obey so for the okay. And I mean, you never knew somebody about and come many penny now. Wow. And when I come only power was obey dear radiator, you already now. Was it a shit? A set. Ọhwefo se onyayire baako eno no ye Yesu die na Yesu dia ode be asem bi wo ha pa o because maybe say sisi ya o kan no o say Bible kure ya na obi kosom ya ye ma no eno ya pam dada Yesu no be no be ka say ma mese mera na mo me be se ne ma na ho na wade de ade na wade de wan hye ne ma say enko so anko ware mienu na si de o say yen ware baako papa me ba won chen mama awale ya mienu no enye fema no so kra no omo nka no kre okay nti bokofa mienu ani obeya ama baako no ntimi nya ama baako eno no na di ani bre no eba no we say ni eni baako ni tirim kra be ma no kra beya ama adwene foforo ayedan aba wo ba no etim tise me kura we dia sanye me kunu isi ya ni die nya sa na oya me nti no ano so akosusu ho a kire na danfo bi no ano so a kire se nti wo so te wo hye bra me enkwa ha no mo enso sanko no kura no wo ho no wo ye bibia ne kwan so no wo nye bibi wo sum ase a enko obehu se ne odi ama me bia na odi ama me kura yi okay enso enna kwara mpo no bi kwara mpo annamu no wo becheche ebeduru wo no so no obeka sa enna no mi ko ba bi nti memma na che se ba ko na dia de o ma ne ba yi ne no kwara dia ni bra ya den na num kwara no na ze de taste no bi different de nti na wa fra mi nua ba ko yi dia na me dia eduru mi so o se na dia me ko ba bi nti memma nti ya no kwara no me to wa medwen se eni na chese wodowe chen nti me so ma me mpe bibi na me nya den me so me nye ti me so me fa me ho adwene se ne meyi na ye den afiri ho no oba no momo ka na afiri ho na se ne be nya be ma no oteto da binu so enkoye be ma no kwa no mo ba no kwa no mo ya nya be ma o mutini ye be ma no so bibi sa me pe be ma ni nti no okay me pa no na die meyi ba ko na afiri ho na be ye me nko a me dia wow nese awale mienu no wuti a enya te say kan na binum wu buru binum nua ho ebi mo so do mo kwaduru so se bi mo bi ma bi no ye chimo madwene na se koye aware ba ko na nti ye ma me chesa aware mienu no nye oso wadwen kire ne sen ma me kanfo my friend media training institute fama computer de se na me kan ne aba setena nti uwie school no wote wo set na ye pa da bia wo ka se me set ye wo hia won se wo tem nko nua so si akra wo ka kire wadamfo no e wuni ma de tem wo ja wa se me set ye chen wo na set yi so na ye so te wa wo nya adwuma yo wo ka se bibi ntira bibi be a computer wa bie computer training school e wo wanchi asamoja papa fie no no na di animhwe kwan a e ko Thursday market no ye wo dadwa no ono no na di animhwe
ɔsɛ me nka nkyɛ ɔsɛ bra kyerɛkyerɛfo no anim te wɔde nyamesuro ɛbɛtete wɔbɛso me nsia pɛ diploma certificate ɔde kɔ abɔnten office administration na yɛfa secretary a yɛpɛ obi a ɔno so onim computer mu yɛn nkɔfa wa wɔbɛtena wɔbɛtwerɛ o nti me ka kyerɛ computer no bra na wɔn so bra bɛsua bi bono ha ya ɛna ɛkyɛ akwan bono fo yɛnya adepa ofie a wɔyɛ saa nso na ɛba ne sɛmtwiri mu bɛka news wobɛyɛ program hosting brɔfo deɛ twi deɛ wobɛyɛ DJ papa fo wani kyerɛ ɛyɛ my friend media training institute ɛwɔ Gwanchi schools no nkun aba ɛbɔ ade ɛboa amanfo bebree marketing programs bia mamenkyerɛ graphic design a yɛka wasɛm no ɛnɛ ayie ba yɛkɔ graphic design for ho sa ifro ba yɛkɔ graphic design for ho obi bia soro a yɛkɔ graphic design ho ne nyina ne sɛn wobɛyɛ t-shirt wobɛyɛ susu krata wobɛyɛ posters de atentan wobɛyɛ posters de atonkra afrɛ adofo mekyerɛ invitation cards ne ne okeka ho ne t-shirt no kra no enam sɛ de wawe kɔtɔ kasa obɛyɛ kra engineer chinje sam 35 printing press no a na akɔfa school yi aba Gwanchi nti duru sɛ obɛyɛ practicals o sa printing design na graphic design na o mmere kra wo de wani kyerɛ ho na wakɔyɛ wo t-shirt na obɛsua bibia ɛfa printing press no obɛtuma yɛ fo wani kyerɛ ho omu ne kita yɛ wiei ana nwumere ana bere a wo hwema no pai ana bere a wo hwemi mu ama yɛtime di wei ɛbɛsom de yegusu a yɛyɛ no afei ɛna obɛsi amfina ɛyɛ awade mienu ɛyɛ ana ɛnyɛ yɛkyerɛ adwen wo nso kyerɛ wadwen papa na wo kan sɛ bi ma memra ho papa na ase am ko nya bio me no to me no mene mama vai na de be kan sɛ mene nya adwen wow de mse mene nya adwen sɛ so bi war ba ho kra okay wotim ko adrusu okay ba ko na ba war mu osan san ye jealous ba ko pere sɛ ɔno nko na ne de a genti a we ere de ane sɛ okay ba ko na wa war mu de ma na war wo ba ko be na wa war wo genti ana wa war wo okay na osan de ma na san ko adrusu fofo o ko ye de o ko tim de ma na dra ye sɛ ɔn sɛ yo ade bi wo sɛ ba kwa awade a ye de ade bi di nachi atifo ana hwefo sɛ meboa o ko de unya ade a fabra fie na unya kade a ukunu de nti ehye matim sɛ okofa ade de aba fie okodu de wade na se no so no sɛ papa no so ni tim ade ne kakra oh ne mejiri ndi wan godro so ade no we it's apostle anya bi bre na bia bibi sa but ka wade sɛ de o ka so unya ka fama be ma unya ade awade nka ye ba ko wo ba wo mpa wo de na de ma so mpa ne de unya mo pebom de ye oba de de ma de ebe ma de oba de wow na de ntina wo ko pa wo de akɔ he o de se baba awade ba ko na ma ne mema bebia ye mema ewu jama ma kunafo do so te mema sa wo frɛ kunafo a na wo ka sɛ kunafo e wo ga na nyina amara wow na nipa no kunafo no nyina ye 100 emu 85% be ma wow omukum mema no kwa mema omo ja omo yere no mo I supposed me to say this wow but what must say ni nyina awade ba ko a de ma no waware o wade oba nim se waware no no ye ba ko o waware ni no ko duru fia de open o ye den oye okay bi kura bia no ko ba no ma be mu na di no na akoye ma bo wow sabe enam kura no o kura ni di ba da me sure say papa o nye sure say ade ne na ensomo enu ntira because dia no pa de ma de anya hwe ko kunu be didi de papa bi o fa so bia papa ni ma kosoa nkrofo awade mu wow ye de ya sofo ebebre ba ya mu okay bebre ba ya mu okay ya awade asemu be ma even though we yesi kakura to wo se ba na ma akomo timu ko e ba beto so no aduamo no de ono ai wow why because our no ba ko pe ba me to me no se oye mienu ana mi ensa no hu se competition bi wo na e wo ho so wa no na obi be no a enka obi hu se nko eso ye na sade so ye eye no ba ko penti no onim se be ma na ware no no ne ka wa se no onye ka wa no wi a onim se na sama ye asa
afei de wako duru fie no de opɛ no de be ma no de be ma no de ade betena wonya pressure I say efense ade I say madodo kunu komni kunu mama yes I know yes sir madodo so when you say we be yenti no we ya anya we be ya obekọ na ha so da wo pan na de come beda What's happening? Ana ye ya amanne awade miunu no me se de me ka no me ye sofo me de nyameduma me yinti yes awurade aka kire yen se ese ohwefo se onya oyere baako o ye ohwefo o ye leader okay enti wo de won se sa ma anye de emo so obedi awurade akidie na obedi awurade adwuma de a awurade mra da wo se wo na obedi na ti a obepa na mu masem aka achira mansan no de wo ho kwan se wo ne o ware baako okay na mmom no wan kam wiase nyina se obi a ware baako metumi no de okay se wo ware baako no eye sofo ana a leader ana elder ana panibia wodi aspodi domanim so wodi awurade asafo domanim a wo kira kire ene de wo ho kwan se wo de o ware baako anya domanim nyina no kan ere o kama wo no sana me mentiase no me de mi ho no Tobodom Shabo Crib, Kafa Jenen and Kora, a test message say, or more heard the Ayanina, Sansona, a more fa, Father one, once so, share pa, Father one, Babia Obiano, and Tiason, and I was some witchidom, Moncoswana, Monfe, sa, na Momo Chidom, sa, Yamishiram, Father one, Nepacho, say, Mota Case, or Ba, a Bema would D in Kora dog. Anuntira meba me bibisa mama nda chirim kakra me hwe ade se me ma di nkwa awale mienu no die ntira no se nye anuntira because die anuntira ya moya apa awale mienu nie nti a me enye mam no se be ma de awale ansa na bi be ka se bi a awale mienu nka wo wale mienu anka no eno na ye ese no awale wo eye nti ase ye se motem ho ase na se do no wo wa menyi ni se be ma no be ka se wo kwa akofa bi aye den abeka ho wa ena yusufu dio so ka se ne ma no ye mienu a ba ko mrofo bi so efiri be ma no emema bi no wo ho so o mo nka no kore wow wo be kwa akoyiska wa abonten no waja fie na me kunu ni wa me ne wote wa mo me akonhoma fie na me hunu se wo ni wo yi wo nan fofo bi amako spend wa abonti mimi ni se bia na de me kunu ho nye de nso me kona bia wato bibi na se ya me hu a ebe ya me ya okay inti eno no ebetimi a chemi ama bia obeba no aduane e wo se me ye ma wo no me nye we so ba me chiro se nye wo na na moti ha ye saa de ye we no wow mama ye obibi wo ho a aya emma timi ye emma epam me ma filfie that is it ye obibi sa o to wa se mo ba ze bibi ye wa ma timi ye ma epam me ma filfie eno de bi wo ho saa de okay na bi ne se oba woni ukunu te wo na be ma no oba wo nchen na wo twetwetwetwe wo ho te se wo titi be ma no ne wo pe wo nya ma no wo ma bi kura mpo na wo ko hu bibi e wo ne ho no wo ba hey na wo na wo yese e na wo yese te se eno so yesa e ma be ma no nani enka fie nti wo ba de ase ba papa de wukunu ivi wukohunu ni bibi kura wa abontena yiwani sani ya wonya de wunhu ye oba aboko bisu wo fiti ya nipa wo nipa niwa wona wo yese no na wona wona mfofo na sei na woni abaya we nam na sei eyesa wo ya ne sa na adwini mu aye ni he nti ano so sa no obeka sa na ye ma me nkwa abonti nti wo kona wo kotena baabi no obi so kaka sa de de chere korokoro na emanani so eka honom nti eno honom de me kasa chere menua ma no se awalefo ewo se wo ma wukunu woni wukunu asem enka no public frene dem na wo maso wani mu no
enka de enye nkyere wukunu ewo wo manim wukunu aye bibia ntwi nanim ewo wo manim anaase akowie abonten eno sa na ma be ma no ofere epie abonten nti opie abonten na bi okohia obi oh eja na adan na wote a me ko ofie me yire kwa say oh no ono so de kasa de me kasa bi kura mpa no ono so kura wani kunu no de kasa de no de ayede no de agye no nti minua ma obi mpa obi pe esansa ye so yempa anienan ne aniamienu nti no momi emfa kasa de enkasa ye kunu no so ho na ye kunu no so ani aka ye nko a ye ho no ankofa bi so ameka ye ho ye nkomo ye beto aso bio Nsɛm no kasa no ye wa ade bi ho a ewo mamu a etim pushima mema akoba bi me kasa mi ja papa na obetutu because ebi am be hia no na ya wo hye jeans na mpa am be fa ba be hia no agya hye ka ho bi papa oba rapo nsɛm no up na ye de nede no asi na tena yasen aba ho na me wa ade bi se ade bi ho pa itim mamo mema na ba bi se bema bi wo yire ne sen a oboko mama bi am ba on chen ti sisi e ba bi sa se papa anya bibia kama e de ama na nipa na ba na se de bia e ho ye ma wa obeti ase ana afoforo bi sia ne be di sa nkomo no go aware mienu no ehia bi se ehia bi se ehia bi se ye bi se enye nti wo so fa comment no to ase papa fa asem no but to fa ma ye that's it Apostle that has for Papa. Me born tough. Yeah. Me to me. Say ye kase. Ye beautiful. Wow. Na Elrade catch and say. Be a we software. Say dear. Me my time say what be come here more. Ka be na software me what dey come here. Na ne say basari ye sisi Roman software. E ma say ye on say at times ye say mad does no chere me ma. Roman software does so pa o. Ntira ma na does no. Because they ja almost no be e be fa wan wan say nka ne o pe mi no onya. Papa what say? Yes sir. Okay. Because the sentiment no. Say me ka de awade ba ko edi obi afamo ma na bra ba wiwi atiti se konto ye fese konti ba. Okay. Aka one kasa ye kasa ye bo prese one no chekra ba. Nka won sia bantere ka. Won sia bantere kra. As my ready egu ho say obi more pere. Papa ma so say. Okay. The person can say awade no awade bi no. Okay. Me to me no. Me to me. Yeah. Na enye boni se beri ma be ware bi no. Okay. Ye na na nkura ditum. Yeah. Ye na na no editum. Enti say be ma ekofa oba foforo ka na nyere ho a na ekodu mpanimfo animu a mpanimfo etimu ka se be ma de mu adwaman. Okay. Be ma pa obetimi aware bi aide aka ho ni nyina ye ntiase a o ne ne yere be de e ba kana asa so se de ko se ntim pese me ware bi ka ho sa oba no tiase a pata bi ese be ma de ma ho ere o de ma o ware e de ka ho why because the entia all ware no e bi na bibi qualities bi wo ha ofe mo okay also wadwen kire no efa my friend TV Ghana na memisa ose awale mienu eye ana enye a di ntira twero comments no de kan abo se ya wadofo bi wo ha omo hwe pa ya ma me comfort se wa kina of ma me ti obodo mo so hwe pa ona ba ai efense soa mother one ye nyame hira mo ani kina fo ne nyina wa hwe bia nyame hira fa comments no to ase sa na menne eye ye papa minister medana friend minister sa o de din ba kon asie me prophet Joel ene be din komo fa ho ena mesro Joel ye papa ka se eye no enche se o ye bi ndi fa so tin sa ndi obo abaso se wo bi ni nyina ne se wo behwe ni yi because o princess ya se sofokra na ka se o ye ntim ko wori tu ayekum because omo ono ba no ba ware se no too intentional o de ba ware na se o me se
wokɔ no wonya bibi afa bra fie second one ɔno no tiwa ya ka sɛ nti ɔto so ye bibi tu ho na woni ho adaache nkwara ne nti yɛsɛ ɔba epaduane ɔpahwehwe a ohwema ne ba ma me msero mamba jigi ba ko ma me bai obo hu ba wie na wadi awie ɔno agya ma no so ɔde ne ba nti msero ma mpere won ka sɛ wokɔware mienu ebia na ho enso ho so ye kan ye sɛ ye wundi ba ko ikura wo bra sa ma no so ye kan si no na enchese papa eye ana o ka se enye no akodi ewu ana koye bibi se ntiase eba mu a ebetimi aboa wo e wo asetenem o de tena ho na so ebia de nti o ware tu no qualities bi wo ho a e wo ho ebia first na o hia no ne mo de na aba na ye me se doggy o se mani o na o de ma no yeze ka wa beto nsa no doggy ayera papa be ko ebia first hia no baby sezi wa nyini onye baby bio wa be panyina eno so obekọ agyaw eniti bre ewomi na me kanfo my friend Media Training Institute dia ma se abrebia no di yachi na besua enwoma fafa computer ho emen ne organ no ade bia ye no wo instrument mu ne de ha ye kire enti emfa ho ne mfie wadi oba abo a eyeye be ma abo a eyeye enenti ye no gusu na no na ye kanfo ma o mesro obetimi afre kwanterefo pani no ahoma me de betu dwai na obaje so na afi de wo hia fa school ne ho sensem bia no waka e de akireo 0249 956057 0249956057 na obaje so 0545 251644 administrator one obekasa na de ohia for school hu bia me se eye computer school esan media school sem twere for emra na omagentete sa so na instrumentalist emra na omagentete ye de mama nom esi ha ide na me se da se nenso ye beba na yaba abetoa so abere bia ye de betoa so ama wa we topic we duru nti oso di akire bi na nyamu inshira na daache wankotwitwe obi sika ankohwia se dia ngo bi so ama nkwada no ankoye nkwada bo ne daache papa chi adofo na mama chi adofo na family me na se pa and the medical achiano my friend TV adwafo wow first one kasa mentia kasa be my wife my son's in fact no budget papa ye ante na konya body my so ye nipa israel nya me se onipa bia se adwene abi na on search YouTube no on my friend TV Ghana obenya programs bia ye wa bia ye di ka ye to so bio ma mentre Bishop Moses da me ankasa me papa de on channel nka kwa on in fact papa wa boye papa boye me yetime ejire na so na me che salvation asafo manyi mara ene de obodi an wanya se wo obodi an wanya se obi biara odoni salvation city biara nti anya de enkoma no na me ntia me ankasa me papa wo me eja kosi afia awo ewia no na me ma me wo me na hema kwase da behema na akuya ade na echiachia o kwaso nkoso already chill amen mama papa ntia ko bia do boye me da ase ni akwanya ade man mechi ya me papa Moses Daako one ne ire mama Stella Daako baby amu obi a me de nchi aso nko de mam na me hira mo onka mo ho ne mo nkyerɛ pa mo de amaya ne yeso ya betena ha na me hira mo pa me kana me ka sen akose me nuanu ma mo to pa no wo asamre se asori dan na chi ye Burkina family me chia wo mo ene me ya me ma Rodina eni anima ne fada ne yinya me chia obi ya me wie yeso me chia me kunu abusuafo a wo mo wo sunyan a wo mo abie Wisdom Life Mineral Water me chia wo mu bia nyame nhira wo bia amen na chese nchia na egugu so sa no me so me chia chese papa ke no
wifa on a boy chidom my day sajuma die nyina ebra abrebia e papa ina nim tepa oni e boy juma enti o my friend TV Ghana na subscribe share mo bi nya bi na on so hwe na wo hunu asetena mu sane niema e koso sen na yenyo no for agent no fa comment wo na so ka bibi ma me fa ntia so no ko e ma aye Reverend Martin Diffre ko farba no yeah papa yami shira ene o hwe ma ho ofe ya meditate ya na aye trust in God fashions ya ma no gbo adwuma o bansa no adwuma no fair rough so they quite through when them make come from what they quite through but be how they could be no na for it trust in God fashions say o pese o besua adwuma no so a obeba na oba obekire o kama na so o de akoya adwuma na o de di bra na o siesi o fefefe ayituma o de yen bibia opebia na o be ne kan e de ama aha e na bra be mai kwan na e de wasi nyame hira o se o join ne sie